ćemo serijal, recenziju svih naših mašina. U prošlom videu ste izabrali utovarnu kašigu. Evo, kao što možete da vidjeti. Ovo je ručni rad. Evo ovdje je reklama. Čovjek je iz Smederevske Palanke. Evo, uz njega smo dobili ovu kašigu. Evo, hodaju ove vile. Znači, skine se ovdje ova dva bolca. Ima ovdje bolca, ima tamo ovaj klin. Samo se izvuče i navuče se ova. Ovdje je ovaj princip. Vidite, gore gornjem ručku. Ovo se ovdje izvuče. I ona se odbravi i sipa u prikolicu, šta god. Inače, sa jednim klipom je, evo, kao što možete vidjeti. Baš smo zadovoljni s utovarivačem, mada nismo ga toliko dugo, iskreno. I nismo ga nešto puno i koristili. Svega 2-3 puta. Malo vidite kako izgleda. Pa u suštini svi su utovarivači isti, nema tu neke razlike. Neki su zelene boje, neki su crveni. Tako da, u suštini su svi isti. Baš smo zadovoljni, nema šta. Eto, narode, to bi bilo to. Ja ostavim u komentaru 3 mašine. Vi izglasate koju ćete, izaberete. Znači, samo lajkujte taj komentar. To bi bilo to, ostavite like, share i subscribe na kanal. Lajkujte i izaberite mašinu koju želite u sljedećem klipu. Veliki pozdrav od mene.